Jiwan. Entet. By chance. Ni dawa. Jiwan. By chance. By chance. Kinohikai kontrak haki government LP school kemudian hapok kalama jangka Contractual Teachers Association All Gentle Hills Unit. Haka santrik mata ubenai kila penong da kejinyak kejat kebala sedang naduk kalat kiang nang ba government college badiat terleng ba kayau musiang jawai haduk madam Jerusalem. Kum kadak ban persya ek sorkar lor kejing temu ban penduk pendam no ekakam ke bagi jutrai berok syikata. Kini kejinyak kejat kini kinohikai contractual kelong sibenta na kejing persya ajur kejing temu jangka sorkar ban penduk kam no eki. Hadian berhadap penbenai result jangka Meghalaya Teacher Eligibility Test MTET. Harga babon yang kini kai kontrak kiblat Islam hai ka kam kem semlapas ya kena eksamen. Pumta nak liang kini kai kontrak kila penpau babale ba sorkar jela kam semla ailat show ne peni kun biang ya kena eksamen. Kum jule ekiwe pat ke eksamen kum ka DLED bat ka kelas 12 harga bagi haban kot ya ka 100% nak sispa ka marks. Harga bagi nyok mane kun biang haduk banda pas. Ikong Arbi Ilang Suciang ibri secretary jangan ngaseng ilaong ba kumbalayo jeng tip baik ke post jengki an sotung nok dikibai pat ke balapas ke interview ba ilaong ru pada pedang kini kinohikai kontrak kiladon gomba syajar arspa angot hak jela hak batang gomba syipau nak sispa jengki kilapas ke eksamen MTET. Ngidap dah kecing siau diau bat kecing siau putlat kemensin bang tiba bon nak kiparano hikai jongi kila hikai na bon snam. Kila kidon kibala hikai la chipau snam te kidon kibala hikai la kandai snam bat kumta ter te ngimla syu ban le daki wei pat kilat kilenti ban apply saki wei pat ki department kimla syu te nagata kadau ngi kum ki paranong hikai ngi kerpat jor bat ngi da kabas da kajing siau rit mensin ya ka sorkar ba kencim kia na kabenta kejongi knang ba kalawei jongka Klawe jongi bat ki khon ki kti jongi kenlong tiba job nrepeu se bale ba ka sarkar pade kale yang ikumne te na kata kadau ngi na kaliang jongi ngi perkhat katkum ki kriteria bakila ka sarkar kala pha yang ngi la pendap lot hadu ke dialat te tang ya ke MTET te ngi kerpat jor ya ka sarkar bahkan ailat syuk yang ngi ban pendap yak MTET om bantar minit yang nak pos